Lukas Ertić Face. Naime ljudi, dobio sam poruku na Facebooku u kojoj baš ne razumijem. Nemaš muda u kavu, izderati se ko Tarzan i baciti se na krevet koda i vratiti se u stolicu koda, ništa nije bilo i nastaviti dalje. Challenge accepted. Jel čuješ tišinu? Šta? Jel čuješ tišinu? Ne, brat, čujem tebe. Pa ni ja ne čujem od tebe, ajmo pokušat čuti tišinu. Ajde, brat. Bravo. Samo ostani na liniji. Brate, čuješ tišinu. Just a moment, please. Just the moment, okej. Propopo. Tišina. Ko? Ne, kažem, čuješ tišinu. Šta mu da? Kako sam mala navukla. Kako sam mala navukla. Znači se obigra. Joj, ljudi, ako me... Brate, ne mogu da te... Jesi reta... Brate, šta ti bi? Oprosti, neki put imam prebačaje neke. Halo? Da te pita, brate, si ti dobro? Halo? Halo? Oprosti, zvala me Rekao moja da te pita, Tarzan brate, si ti mama. dobro? Ne, pomozi mi, molim te. Vidi, Molim te, vidi, pomozi. brate, pomoći ti to, od tebi nema pomoći, Ti mi pomozi. koliko ja vidim. Ti si A ne moje mogu, sunce brate, na kraju moći mi tunela. Odakle si, brate? Iz Njemačke. Iz Njemačke? Bravo. Sad sam kod rodbine u Hrvatskoj. Super. Moji me se odrekli pa me bacili. Pa nego šta, brate? Niš, aj, uživaj. Bravo bio, brate moj. Reci mi, stani, polako, gdje si navrao? Kako bi cijenio moju bisku od 7 do 10? Stani, bre, stani tu. A kako bi cijenio moju bisku od 7 do 10? Bitku? B kao biznis. I kao igla, kakvu bitku, brate? C kao Bitku? cikla, K Eto te, kao brate moj, košmiluk urasao se to pije i U kao usta. B kao Beograd, B kao Banja Luka, B kao Bosiljevo. Vidim, naučio si azbuku, brate moj. Da, kako bi ocijenio od 1 do 10? A šta da ocijenim, brate? A bicku moju? Tvoj izgled, jeli? Ne, moju bicku. A biceps reci tako, Biceps. kako si? Biceps, A tako mentolu reci biceps, a ne... Biceps. šta vi Kak Hrvati se to nećete kaže misliti, kod vas? to Biceps. neće. Biceps. Taj biksu, Biceps, kak se to brate, već biceps, kaže? ne To, da, to. Od 7 do 10. Stegni. Da ne da stegneš grlo budalo, nego da stegneš biceps. Mentolu. Misliš bicku? Ovo. Bicku. Eto te ko Arnold Schwarzenegger. Imam ideju. Za TikTok ću snimiti s tobom, čuješ? Bicke ti dobro baš. Anči, slušaj. Znači ti sam stavi ovako kao produžetak moje ruke da se nastavlja na tvoju. Kužiš? Ajde. Ne, u drugu stranu moraš. Jer ja snimam. Gore. Šta snimaš bre mentolo jedan, šta snimaš? Pa za TikTok, sad sam ti rekao. Da snimamo TikTok ti i ja zajedno. A TikTok. Postaćemo slavni, aj. Ako treba ne krp da ti... Aj, stavi! Ajmo. Višlje. Još kameru višlje ili kameru niže. Više, kaže se Ovak. mentolu. Više. Ovako tu gore kod glave. Aj, spustit ću se ja. Čekaj, spusti se. Aj. 3, 4 sad. Aj. Lik, ti si legenda, ja tebe volim, obožavam te.
Ti si, brate moj, dobar momak. Reci mi, dolaziš li u Crnu Goru, brate moj, na more? Dolazim na Budvu, sam čuo za Budvu. Jesi imao žena tamo u Budvu? Jer sam gledao i onaj film Budva na pjeni oblaka. A kako to ono stranje film? Reci ti, brate, ima li žena u Budvu? Brate, nekulturno da je piješ dok je čovjek tu. Fun fact, ne pijem ništa. Ma, bravo, brate. It's just a prank, bro. It's just a prank. Very nice, very nice. Niš, a ovo je sad bio prank. Subscribe se na ovom kanalu ako želiš vidjeti više ovakvih pregleda. Ne zaboravim mi staviti opis. Odmah da ti ga blokiram, da dodajem, da te banujem odmah na tvoj kanal. Aj, banuj me. Napisao sam ti ga. A reci kako ti se zove kanal, reci. A napisao sam ti u chatu, Pavlik17. Pa ti ovo streamuješ? Da. Jel sve gati? Da. Ha. Kaj ću? Život me natjera na ovo. Da idi dalje vrišti ljudima, dobra ideja. Nešto više, brate moj. Niš, brate, uživaj, hvala na suradnji i nemojte pisati hate komentare sa bratom. Ako budeš na streamu ovo, veruj mi, naći gdje god da si, imat ćemo problema. A niš, ja sam ti dalje u live uživo, to možeš i provjeriti. Ma, ti samo uživaj u live-u, brate moj, ja ću te naći, ja sam ti rekao. Dobro, čujemo se, aj, poz, svako dobro. Stani. Ajde, da čujemo tišinu, brate, čujemo tišinu. A da sjedi dolje mentolu jedan retar. Ne čujem te, nemam slušalice, ne čujem te. Pa stavi retarde, stavi. Kaj? Rekao stavi retarde, slušalice. A stani, a stojem, evo. Bravo, ajde sad sjedni. Aj sad ustani. Aj sad sjedni. Jel mogu sjest, napiši mi u chat. Jel mogu sjest? Sjedi. Sjedi. Aj sad ustani. Halo? Ustani. Halo? Ustani, retarde. Halo? Uvalim ti... A tak je bio dobar čovjek, majk mu se valjda neš zazna. Halo? Ili to moja slušalica? Zato kad mi jedan ne radi... Možda sam krivo stavio. Halo? Kupi jedan slušalice, ne brukaj se. Halo? 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 Reci baljovu. Čekaj, mi se pusti nešto. Kako bi se mogao provjeriti da mi radi? Ljudi, pišite u chat jel ga vi čujete, da znam je li do slušalici ili do mene. Gle brate, što će da ga dorobijam. Kukala mu majka. Niš, aj čujemo se kolega, poslije si malo smor. Dobre kolega, ja tvoj nisam